Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Husto ka di tinangag ka, Mari Pasita. Agtaray ni Lito akasinsin nila kay mo, iti kinakapitan dito'y barangay tayaw. Maray, isumot ti kuna na idi na minsan anasalaw ko di tadalan. Isuntuman nga ro ti suportarak. Madlaw mo't kalt nga kabailan na ti agbalin a kapitan iti barangay tayo, Maray. Ayun, husto launay tanako na Maray. Responsable ni Lito. No iso ti mga bak, sigurado anasaya at ti pagbanagan ti barangay tayo. Nalaka maasitgan ko nampay Maray. Mbayam, ikampanyak to ni Lito kadagiti kaaruba may. Nasa isaya at pa'y Maray, tapno sigurado ti panangapak na. Pudno ka di tinangag ko Pasita bakay? Anya nangagmaw lakay? Agtaray iti kinakapitan ni Kasinsin Litaw. Wen, apay, italaang anamam. Apay mo tadiyo yung magbaga kanya nga. Kano namin anon anapagsaritaan mikin ni nanang timay papan iti day tabanag. Ay nawaw. Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Dakas ka de, no kayat mo ti kasinsin mo ti agserbi iti barangay tayo. Kaya't kumay tag-survey. Anyat kayat mo asawan ngay. Agtarayak mo't akapitan iti barangay tayo Anya, kalabanam ti kasinsin mo. Kas nakunak itayon. Kaya't kumay tag-survey Pasita. Anya ti aramidan ti asawam iti bodega, Pasita. At dasapsapulin na papilis, nanang. Papilis? Agtaray ka numat, iti kinakapitan dito'y barangay tayaw, nanang. Ay nawaw, kalabanan na, ti kasinsin na. Yakman amo iti anak yaw, nanang. Una yaw, hindi ta kapanunutan ni Tene. Kasaritam tuman kit di, nanang. Amangan no denggan na kayaw. Ay, awan lat amok iti anak kaw. Amangan no panunutan naman ang naparparitak. Naimbag kumamay, no adda ti mayat a plano na para iti barangay tayaw. Amangan met no kayat nalaang akumpitensya ti kasinsin na. Day tangarod kat, nanang. Sigurado ka kadain, iti day ta planaw, tinay anak kaw. Ay nawaw. Apay ay dagulit kayo nanang. Itay pa'y akasta ti salsaludsudan niyaw. Wan ko naklarudan. Sigurado ka kaday, akayat mo ti agserbi dito'y barangay tayaw, wano kayat mo laang akumpitensyahan ti kasinsin mo, anak kaw. Oo na yan. No agtaray ka, tapno laang kompetensya ti kasinsin mo, pangaasay, tadi mon ituloy, anak kaw. Apay kumakasaan nanang. Agtaray ka, no talaga asi pupuso akayat mo ti agserbi. Ngam no saan, pangaasay, tadi mon ituloy pa, anak kaw. Suportaram kiti ati kasinsin mo. Ay, saan amabalin ti kasta kanyak nanang? Na, No kabailan ni Lito tagtaray ti kinakapitan. Kabailan mo la. Sa anak apaabakin ko na, kunak lang arudan. oh, dire muarmat lang ti pudnaw. Agtaray ka, tapno laang kompetensya ti kasinsin mo. Ulay, si kamot ti masalaw ko iti dalante ni kasinsing. Sa dino nga iti papanam. At dapat ti nakasubre nga imot mo kasinsing. Saan na mabalin na maamuhan ti kasinsing ko? Aluwa, balak mo iti kinakapitan dito barangay me. Tinasayat, agrasunak pa ilang. Iti kasta, masurpresa intong umaya pa nagkakampanya. Ay lawaw, mingmingmingan naklatamit akastan kasinsing.
Kuha kasinsin. Adalaang tinapatagapagnak. Sika nga eh. Mapanak man iti ayan ni Minda? Mapan ko lang sa ludsuday, no? Kumusta dagiti tarpaulin, ken flyers nga imparamid ko kengwana? Kasta kayam. Tumulong ka nun to nagkampanya kasinsinten eh. Ay, saan mabalin Ha? Apay kumaasaan kasinsin? Lipatem latan tinabaga kasinsin. Ala, agpatuloy ako. Tapos sa anak amaladaw iti papanak. Sikam gayam ti lumabas iti paraangan may maripasita. Sa dino ti papanam, Mapanak lang gumatang iti tersena ni bakla, maray. Apay ka day? mabid man laang maray. Adaman ti ket kwa sa ludsudan keng ka. Anya day tamari Grace. Nasalaw ko man ni pari tini iti paradaan itay maray. Adamot ti imot na anak kasubre. Adda ka di trabaho na pag-applyan na maray. Ay nawaw. Jakman amo no anya tinapanunot ti asawak, maray. Anyat kayat mo asawan? Kaya't nakanumot ti agtaray iti kinakapitan dito'y lugar tayo, maray. Anya? Katwag. No kasta, kalabanan nati kasinsin na. Kastan amaray. Ay nawaw, talaga adi na kaya ti paabak iti kasinsin na maray. May isa, dua, talo, upat, lima. Oh, apay abil bilangam dagiti baboy ko, teray anak ka. Nanang, nakapag-file ako ni Timako na kandidas eh. Kaya't asawon da ita. Agkasapulan akto iti baboy inton umay ang panagkampanya. Ay nawaw, agsarden ka man si Katenay. Apay ka dinanan. Di mo ka di kayat nga agbalin ang kapitan to'y kakaiso ng anak mo. Ay saus pakpakawan. Anyan tulakit di nga iti pagbanagan ti barangay tayaw no mailawan na si kati mangabak. Ninanang mo. Kapailak mo at agbalin ang kapitan. Nalakalang dayta na lang. Nyala. May salaang ti maibagakken ka anak kaw. Di mo namnamaan dagiti baboy kaw, tagatangan ti kasinsin mo dayta. Jack ipalubaws ang masayang tinagbanlugak, gapulaang iti kalukam. Ninanang mag. Ninanang mag. Ala, aglisi kakit di ti dalan kaw, tado pa'y tinaskan nga ramidag. May baglaang tanakaawid kan pasita bakit. Apay ka di manan, tenila kay. Agpatulong ako makin ka. At dati gayem mo nga the printing shop na saan ka day? Apay kumano adda. Ang mga numabalin nga isponsoran na pailaang ti flyers. Kan tarpulin ko bakit. Ay nawaw, naglalaingamon ngay. Alamot din bakit. Sana bali. Inton mga bakit. Ay nagsarden ka man si Kateni. Jakon magustuhan dagitang aramida ma. Di mo ka di kaya. Nagbalin a kapitan ti asawang bakit. Ay pakpakawan. Anya kumamit ti amom ngay may papan iti kakastabanag. Kano day talamat agbartak ti amom. Sabalin ita bakit. Daytoyan jay kunada at change of career. Anya! Sa dino tinapanan ni Tenay pasita. Sa dino kumapay ngay nanang. Addamanen iti tirsena Madamamanen ti syatda kadagiti gagayem na. Ay nawaw. Kasta ka day. Kasta ka di ti agtaray iti kinakapitan. Ay nananang. Kastamot lang timbagaken kwa na itay. Ngam ti sungbat na, kat saan abale, taado ti am-am mo na amamartak, amabalin amang ibutos kan kwa na. Ti may sa kapitan, katrumbang laeng agbalin amod ilaw. Saan aday ta isupay kit di ti number 1 nga adda iti inuman. Kastamot timbagak nanang. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan ti barangay tayo, nunite ni ti mangabak. Basta siya. Nilitaw ti ibutos kaw. Naimbag nilito ta saan amamartag. Kan mayat ti record na. Saan laang aday ta? Sigurado nga adda plano na para iti barangay tayaw. Uray siyak mat ananang,
Nilito at talaga ti ibutos ko inton umay nga eleksyon. Asino ti ibutos yun nanang? Kin pasita? Ay, at kagaya man, ni anak ka. Mala, at tugaw ka pa. Oh, ala, uminom ka pa iti danom, lakay. Ay, saan adanom, tiga sa pula. Ha? Ti kunayo ka, diyak nang ti pagsarsaritaan nyo, kananang itay. Ay na, amang ano sa bali lang ang tinangag mo. Sigurado kitinangag ko, pasita. Apa nga kasta kayo kananang? Ipalubos yung kaday, aba ka. Ay nawa, di ka nga rin agro nga ang akastaan. Nakababain ka na diti ka agro. Da kayo lang ginanang tinamnamaag amang suporta kanya. Kasta kayo pa lang kasano lang. Kasano lang hindi mang suporta kanya. Ni Nana Petra ngaglalako iti pulutan may. Wala, no ibutos na ka ni Nana Petra. Kasano nga ino saan? Oo na yun di kasta biyag. Ultimo asawa. Di na pa'y magsuportaran na tao. Ay nga gusto, matulog ka kita. Ang sarita tanto, ito ni bigat. Tani, kaslagi mo matangkon ni bagbagam. Ano dyan ang ikuitay na lang? Ay nawao, nabarte ka na nakaw. Di mon amaw, ti bagbagam. Pud na ko din na lang. Sa nasakti suportaran niya. Di ka rumaab nakababain ka na dito ka Sige lang, nana. Sige. Kasta ka lang. Amaw, manakaw. Saan analaka, tagbalin a kapitan. Nakdak pa. Umuna iti amin. Kat adda ko makongkreto a planong para iti barangay tayaw. Saan aday taagtaray ka tapnula ang kompetensya ti kasinsin mo. Kanya kilagit tinayananang. Apa yan? Mala, agsarita tantaw, tanton bigat. Iti kasta, ang kinaawatan ka. Gamlarang ano. Ay na, palpalagipan ka laang anak ko. Kasla na lipatan matang. Saan kan nga ubeng? Amo mo no anya ti husto kan saan? Uslo ka di tinangag ko kasinsin din eh. Anya tinangag mo kasinsin. Nagtaray ka maggayam a kapitan dito'y barangay tayo kasinsin. Ay, kuha kasinsin. Dito ay nawaw. Di ka malalagan kasinsin. Saan man nga isyo da ita kanya? No, kaya't mo matiyag serbi ti barangay tayo. Sana pare ko tayo ta. Wan mo ta kasinsin. Katrumbang lang nga magdanagan ka kasinsin. Ngayon, napigsa akalaban mo. Ah, kasano anay bagam ti kasta kasinsin? Amo, kan marik na. Nga dalat tamat dagiti mayat a sumuporta kanya. Ah, Siguro, naklaat ka manin itimbagak kasinsin. Nagparti matgayam ni Insan Lito iti talo a baboy iti kalman. Panagkunak, kitrumbang agparti akmay. Iti kasta, mainggan nyo dagiti tattawa mangibutos kanyak. Ay nawaw, anya launay aya ti pampanunutom tene anak ko. Nalamag ko ang nagparti ni Kasinsin Lito iti talo a baboy nana. Di mo ibaga, ngagparti kamot iti talo babaw. Saan lang nga talo nana? Aramida kon alima. Iti kasta, kat siguradong ti panangabak ko. Ay sus, pakawan. Agsaysayang ka lang iti kwarta iti kastangar aramidaw. Anya kay laki din na yan nana. Talaga ka ding awan ti bilibyo kanyak?
Nalaeng dagiti tattao ita nanakaw. Yapo. Saan aga po ta pinakan mo ida, kat sikan ti botos da. Ken maysa, panunutem anaimbag. Panunutem no talaga akayat mo ti agserbe. Anya ti kunam anang Grace? Agtaray a kapitan da di ateni? Isumot ti naibaga ni Mari Pasita kanyak bakla. Anya kumanga iti maitulong na dito barangay tayo. Kat sakit ti ulo laeng man ti ipapain na kadamanang pasita kinana konsyeng. Kat, anya nga ruden ti maaramidan tayo, no kayat nalaang akompetensyaan ti kasinsin na. Lukasta, di na laeng kaya ti paabak iti kasinsin na. Iso ang nagtaray man. Madlaw mo't. Ay na, no siyak ni Tenny, saan ko nga ituloy. Apay mat, Iti kasi nga rabid na, namnamain na pailaan nga at dati mga ibotos kinkwana. No way! wen mat ki di ah. Narigat no iso ti mga bak. Ang mga nuawan ton ti pagbanagan ti barangay tayo. Di ka man danagan manang Grace. Namin, hopeless ang mga bakday ta at Tenny. Apay akas ta tilangam anagawid, lakay. Kaslaad da nadagsen aparikot mo. Ay, Ay nawaw, sapay nagunag ti na ay mo. Apay aya, kasano mo ngamin bakit? Nagsasakit ang balikas tinangag ko itay lima masakit itersena ni bakla. anya timbagbagada aya. Hopeless ka no asyap ti mga abak. Kat, puno man. Nanay kumatan ti kasto. Apay mo ta kasto ti panagsasaw ngay bakit? Ngamin, day tatipod no, lakay. Panunutam anaimbag ti may papan iti panagtaray mo kas may nga opisyal. Panunutam no kabailam kadimat laeng. Tano saan? Ibabawi mo. Nanang, jakon kaya? Anyat kayat mo asawaan, tenay. Saan ko nga ituloy ti panagtaray ko, nanang? Ha? Namiris ko ngamin. Asan nga isutilin niya? Sa maysa. Sana masaya at ipanggap ko iti panagtaray ko, nanang. Ay na, agyaman launay anak ko. Agyaman tanaka-amiris kan. O nang, suportaran tayo lang ni kasinsin lito. Takas makitak. At dati potensyal na. Kinkang runahan iti amin. Amok nga iso. Kat responsable a tao. Ay nawaw! Saan analaka ti agbalin a public servant? Isu arumbang laang at timbangan tayo dagiti banbanag. Saan tayo nga agpadalos-dalos iti desisyon tayo, kan kangrunaan iti amin, agtaray tayo takayat tayo ti agserbi. Saan adap no kompetensyaan tayo, ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.